rumwe amashomero agacumitserwa haka kumuneri ya Nyabahama Primary School rukushanga kakukuru harwe erutshanjiro mu mberambe munonga habwo butagira bina birukumara hamwe na za kamena ishomero rikatandikaho umwaka gwa rukumorwe na nshanjunena aho riherezeho imyaka 50 bitu warebe berasi by'abeje barukushomera munaho barukorara norebero kutangara ababina beje bishatu 5 na 2 hamwe n'abashomesa mukagabonka nzoro kakabaregwa ibatera abo muyaga umushana kuba kujwa umuyaga kwiza garasi yo n'umucucu kwera kugeraza kubeshuka so ikarasi zirunungi ngokutuya kwa tuziramura tuzireba zirunungi munombe omushomo gwizoba rumwe gutebekanisiibwa ba BDF abatura babaharwa barukoro mu districts ezindi kandi gwetabirwaho n'abebembezi kumanya ebizibu birukuteganisa ishomereri bitushanjirwe ngo abazire abanyakachiko hamwe na headmaster tabarukwatanisa uko abazire tufaye munonga then enshonga ya kabiri niteka mu administration administration nimbani manyisa PTA na nobundo buchiko bwona kuba amahoro y'abantu barugamba kugira ngo harimo conflicts munonga abamwe n'abantu bendeke hakorwe ikintu kimwe abandi bakwenda gucukura abazira bwo butebasa twine challenges nyingi munonga n'ingasi tunebezo bitakubasa gukora ngo twahezayo na munonga hati nore nkeke karasi zibwete zikingire zireki ahabwe sentences z'abazire z'abakohereza cyumanyisa ngo twakwetegeza twasanga aine mu bwikirizinga bwa headmaster na management then na ombukwatikine omukusikazikana na kasenti akubi bintu kutukubisiga umwaka gwahwire mani kutukubisiga ko tugakatukabisanga kutukubisiga ko tugakatukabisanga mureke imwe abaziye kikubabanza no kugenda mukazara abana bakakanya bakizo muri Nyabahama aha bangira ngo abana mbine mwabazire mwe nate kimukwetaga no kureka mwaboherezo mu ishomero barengare nito twabasa kusaba abandi abashomesa ahabwe inshongeza ba BDF bashazireho kwirukangira ishomerera aho bahira beje becamushanje byo kukozesa kandi abishyikurwa hacakasha tukuza hacamushanju bahirwe za pads mwana yaba in environment nujya kushomera classes runungi akija kanywa mizi gatekira kandi gatekira ishomero akafunaho ka break akafunaho cyo manyisangu ugumona nata kushoma kandi naza kushika abeje abantu enda kubata mu mujinya gukunda kushoma bari kurebera aharitwe aba basize kurro mbyangebi niti tukajya twaza twatandika gukora amakuraga gasha kwa Ram Edwin